Magandang araw sa inyo mga katablers, no? Maraming nagtanong sa akin kung magkano yung sahod sa hapon. So, hindi ko makapagsalita ng ganyan. So, punta natin yung kaibigan hapon kasi siya yung magsabi kung magkano yung sahod mga katablers. So, ang nalaman ko lang may mga 2,000 na oras or 3,000 or 4,000. Yun ang nalaman ko mga katablers sa mga hapon. So puntahan natin mga katablers yung bus namin na si Tanimoto Sama. 100万ぐらい。は100万ぐらい。すごいな。大体な、毎月な、100 70 kalapan. 万から100万間。すごいな。Tanimoto Sama. そうだ前な。70万から100万ぐらいある。Hakumang. Curious Tanimoto, hakumang. 100万ぐらいあったよ。日本人だけな。日本だけそのな、外人ない。仕事をできる人。仕事できるだけオールレントゲンとかもうオール UT とか難しいとこ何でもできる人は金が良かった。時間単価を3500円とか4000円とかくれよと。1時間1時間 3,000? 3000円から4000円くれる。Tres mil lang sa ka-oras. Yuta Tanimoto Sama na unano ko yuta na may Nihonjin Kyuryu takay 高い。高いな。1時間Tanimoto Samaあなた3,000な。3000円から3500円。ええ時4000円。あなたベテランな。ないよ。あなたベテラン4,000ぐらいな。すごいなTanimoto Sama。それから間違いない仕事をやらないか。高いTanimoto Sama。きっちりした仕事できん人はそんなならんよ。すごいな。すごいな。ほんだら70万から100万ぐらいは毎月儲かる。Hakumang wa na。100万ぐらい儲かる。Hakumangぐらいええ時100万ぐらい。割るとも70万以上、80万、90万以日本人だけTanimoto Sama。上。じゃあ外人やってできる人はないよったよ。外人。外人で直で日本へ来て職人で来とる人は100万もないよ人も。すごいわな。で川崎重工なんかは川崎夜勤する人月に15万ぐらい余分に手当てする。50万15万ぐらい手当てする。すごいな。でその分だけでも十何万つくやろ月に。ほんでみんな100万は切らんわ。100万乗っとる人100万超えよる。Yuta na. Tublasi yuta may wa na Nihonjin mina na una no ko na mina na Nihonjin Kyuryu takay. 高い。急高い。May wa na tublasi karaoke wa na shigoto. Yuta Nihonjin takay. だけどフィリピンのパブ行くやろ。フィリピンパブ行ったらアリシアみたいな感じので今年がいとるけど若い子いっぱいおる。ああいう子と一緒にデュエット歌ったりな。楽しい人で今日もてなしてくれる。May wa Tanimoto Sama una no ko karaoke na. Daisuki. Anata Tanimoto Sama may karaoke daisuki? 大好き。una no ko Philippine issue. フィリピンの子上手な歌がもうフィリピンの歌手。歌手が来たんや。上手なの。すごいな。わしは全然違う。向こうは上手なの。で一緒に歌ってくれるのデュエットで。すごいな。ジョエットフィリピン人？デュエット。すごいなTanimoto Sama。私yuta na友達本当日本人給料高い。そのな日本人でな給料高い安いのはなその腕がなかったから溶接の。溶接だね。溶接鉄鋼やったら鉄鋼。そんだけ腕がなかったらお金はもらえへん。腕がある人はもらえる。それはやっぱり力の世界いうかな。腕の世界やった。昔は職人の世界やったけどな。それで金が出る。だからこれやね川田工業もあるんですそこに。でこの中だけでこもっとる人は安かった安かったね。よそへあっちゃこっちゃいても金が仕事できる人は僕いて儲ける。時間単価は3000も以上4000円まで3500円とか。1時間Tanimoto Sama4,000円と3,000円ぐらい。そういう時代がずーっと続けたんよ。で今外人がいっぱいきっかけて金が探してもらう。例えばTanimoto Sama会社なあなた渡ら例えば川崎渡らあなたチュニシーだけな。で晩に仕事定時終わったらよその晩にそこの今津行ったり大僕高松の行ったりしてまだかんないよ。来てくれる。すごいわな。5時で終わったら12時まで来てくれたら12時まで行ったり。仕事別々。別に行きよったよ。すごいよな。ここで現場で仕事しとって定時までしたら
そこの今ぞって12時まで夜中やってくれ聞いて仕事の人だからそれだけでもだいぶ金な月向こうだけで何十万なんよAh, sugoy na.昔はな Kasi na. Ah, で今はもう Ore tari mo moles tari mo to sang akong Eh? ano Tomodachi. Ichibang Tomodachi. ん Tari mo to sang. 友達あおこれはこれは Ah, これ入っとんかこれこれも入っとん ah, 嘘嘘え ano kasi ano Tomodachi na. Yung tawa ano anata ichibang sugoy na. Ano veteran. ベテランじゃなベテランにはなるからな Ah, うん tayo mo to sang arigato na. Ah, arigato gozaimasu. いろんな仕事をやっていきたいからな Ah, sigoto gambatimasu. はいはいありがとうなはいありがとうございますはい頑張る So, yun mga katablers, no? Yung sahod niya every month, 100 kalapad plus. So, equivalent sa Pilipinas mga katablers, mga 500,000 or 400,000 plus. Ganun ang sistema sa sahod sa hapon dito mga katablers. So, yung sabi ko sa kanya na yung sa mga katulad natin or sa mga gaijin, pare-pareho lang daw basta maganda yung pagtrabaho, okay yung trabaho mo. May ganun ang sistema mga katablers, depende sa kumpanya or depende sa trabaho mo. Kasi dito mga katablers may mga oras na 750, 850, may mga 900 plus or 1,200 or 1,500 or 1,008 ang oras, 3,000 or 4,000 ang oras, no mga katablers. At sabi niya katablers na ibitso-bitso niya yung oras. By example, kung gusto pa niya magtrabaho sa ibang kumpanya, gusto niya pumunta pa siya ng ibang kumpanya, yun ang trabaho niya katablers dati. Pero ngayon parang iba na siguro yung katawan niya, kasi pag matanda-tanda na rin yung mga hapon na katablers, baba na rin ang kanyang rate sa kanyang oras mga katablers. So yun mga katablers, alam na ninyo kung magkano yung sahod sa hapon mga katablers sa welder. Mga katablers, no, salamat tayo kay Tanimoto-san, kasi yung ibang mga hapon hindi sila magsabi mga katablers tungkol sa mga sweldo, tungkol sa mga sahod, hindi sila magsabi mga katablers kasi close ko lang siya na boss, at saka partner kami, at saka may tiwala rin siya sa akin. Lahat sinabi niya sa akin, so at least may alam, kahit na mga resibo nga hindi nila pinapakita yun ang mga ugali ng mga hapon. Kahit na Pilipino, kinakailangan mga katablers na close ka sa boss mo or close ka sa kasamahan mo para lahat ikwento niya sa'yo. Salamat mga katablers sa subscribe ninyo, sa like ninyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.